आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बलूचिस्तान हुकूमत की तालीमी एमरजेंसी के दावे दरे के दरे रह गए। बलूचिस्तान के सरहदी तहसील माशकिल के दूसरे बड़े आबादी पर मुश्तमिल शहर कल्लक का प्राइमरी स्कूल टीचर से महरूम, जबकि स्कूल दरवाज़ा खिड़की समेत तमाम तर बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। 21वीं सदी में भी प्राइमरी स्कूल कल्लक के बच्चे टाट पर बैठे तालीम हासिल करने पर मजबूर है। प्राइमरी स्कूल कल्लक तलबा की तादाद 100 से ज़ायद है। तलबा को किताब तक दस्तयाब नहीं। इलाके के नौजवान मदरसे के कमरों में रज़ाकाराना तौर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस हवाले से तलबा और इलाकई मोतबरीन ने वश न्यूज़ से बातचीत करते हुए उनका कहना था, रज़ाकारन टीचरी वानी नगन हमारा देगा टीचरी ज़रूरत है। اما مدرسه کمرین توانند اما کتاب نہیں اما چیز سامان ضرورت چی نہیں. عوام مطالبہ ہمیشن کہ ہمارا ٹیچر دیکھ بی کہ ہمیں زاگان تعداد امین کا باز کوئی اگنا دو ٹیچر کھوارا نہ بھی، لیکن کم از کم ہمارا وزیر تعلیم ابگشے تاکہ ایجوکیشن تمام ذمہ دار و افسران ڈپٹی ڈائریکٹر کہ ہمارا اولی فرصت تھا ہمارا ٹیچر ابدن تاکہ ہم یہ چونکہ شمارا مچھر معلوم ان چیزیں ما ساری ہے کھلا گار باقاعدہ مڈل درجہ دیکھ بو نو بجائے مڈل درجہ دیکھ گئے فعال کنگ آمی پرائمری ہے بدگہ کھلی انشاءاللہ شفٹ کنگ شی رجسٹریشن ختم کنگ گو کھلگ عوام گو کھلگ زاگان منی نزدیک کے انتہائی سراسر زیادتی گوشے یا ناانصافی گوشے یہ ہست نو نشرما مقصد اتی وڑا یک مردم یا عورتا کیار امیدم میں زاگان وانی نگا نہ اسکول نہ کمرہ است و نہ مقصد ٹاٹ است شرا نہ کرسی ایچ چیزیں مقصد سہولت اسکول ہر چیز ضروریات چیزیں تا ایچ ادھر نیستن و زاگان نہ ٹاٹ است نہ کتاب دارند ایچ چی نہ دارند و برائے مہربانی ہمیشہ مدرسہ کمران تا یہ ٹیمہ وانی نکا اسکول نیستن اسکول نے ما رضاکارانہ طور یک شوتی خاندان یا عورتہ میں دا مقرر کرتا تھا کہ ہمیں زاگان یک چیز سرپت کم پو کنتے اور بوانی نہیں تھا وانا چیزیں سہولت موجود ہیں، نہ ٹیبل سہولت موجود ہے، نہ کتابیں موجود ہیں، نہ پرشے موجود ہے، اس چیزیں سہولت نے بقایا اما شوتی ایم پی اے ایم این اے صاحبہ درخواست کنا ہمیں سہولت نا اسکول ہے نا برابر کنان ضرور. کلک کے معتبرین نے صوبائی حکومت اور وزیر تعلیم سے پرزور اپیل کی ہے کہ پرائمری اسکول کلک میں فوری اور ہنگامی بنیادوں پر ٹیچر کی تعیناتی اور اسکول میں دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے تاکہ ہمارے بچے تعلیم جیسے زیور سے آراستہ ہو سکیں. رپورٹنگ اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ نصیر کبدانی، وش نیوز، ماشکیل.